ngira ngo guhera ku munsi w'ejo mu masaha ashize kugeza no muri aka kanya ibitangazamakuru byose bikomeye ku isi amaso byayerekeje mu mujyi wa Alaska cyangwa se mu gace ka Alaska hariya muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Icyari kiri kuhabira nta kindi ni ibiganiro hagati y'abakuru b'ibihugu babiri aribo Donald Trump ndetse n'umugabo ukomeye cyane Vladimir Putin. Uyu nguyu rero yari yaje muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika ku butumire bwa Perezida Donald Trump. Hanyuma icyo nza kukubwira muri iyi nkuru, ndaza kukubwira yuko uwitwa Vladimir Putin yahavuye yihanangirije Uburaya abuhaye gasopo ku buryo bukomeye. Ibyo ndaza kubikubwira muri iyi nkuru. Hanyuma ndaza kukubwira yuko Putin kubera iki yahisemo kuba uruzinduko rwabera hafi y'Uburusiya, kubera yuko kari agace ka Alaska ugereranyije na gace kari hafi y'Uburusiya. Bavuga yuko izo ngizo ari tekinike na taktike z'Abarusiya. Ibyo nabyo ndaza kubikubwira mu buryo busobanutse. Ndaza kukubwira kandi yuko uwitwa Vladimir Putin yavuze yuko hari kubaho ubwiyunge bukomeye hagati y'Uburusiya na Leta Zunze Ubumwe za Amerika nyuma y'igihe kinini cyane. Ndaza kukubwira kandi yuko uwitwa Donald Trump n'ubundi yavuze ko agomba kuza guhamagara uwitwa Zelensky yarangiza akaza guhamagara natwe kugira ngo baze kugira ibyo bahuza bitewe nuko nibyo yavuganye na mugenzi we muri ibyo biganiro. Ndaza kukubwira kandi yuko uwitwa Vladimir Putin n'ubundi yavuze yuko Ukraine nta kibazo afitanye nayo ahubwo ko Ukraine ari igihugu cy'abavandimwe batagakwiye kuba baba barwana kugeza aka kanya. Ndaza kandi kukubwira byinshi bigiye bitandukanye. Ese no kubera ikibano bakuru b'ibihugu bahagurutse nta mwanzuro runaka bafashe wo kusinywaho, cyangwa se nk'uko abakuru b'ibihugu bahuye bagira gutya bakagira ibyo basinyanya bakemezanya bimwe mu bimwe, kubera iki ibyo ngibyo bitigeze bibaho. Kandi ndaza kukubwira ku ndege za karasisi zakoze akarasisi ubwo zakiraga uwitwa Vladimir Putin hariya muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Ni indege z'akataraboneka bakunze kwita B2. izi ngizi nazo ni indege zirindwa muri ahantu ahariho hose ziba zikoreye n'ibisasu biremereye. Ibyo byose rero nibyo tugiye kuramburaho muri iki kiganiro, hanyuma tumenye mu by'ukuri runo ruzinduko rw'abakuru b'ibihugu rwageze kuki, byagenze bite mu buryo bw'incamake, mu buryo butarambiranye ariko nanone mu buryo twese tubasha kuba tubyumva. Rero mu ijoro ryo kuri uyu wa 15 Kanama 2025 Perezida Vladimir Putin w'Uburusiya yagira uruzinduko rw'amateka muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika nyuma y'imyaka 3 ibihugu byo mu burengerazuba bw'isi bimushyize mu muhezo kubera intambara yashoje kuri Ukraine. Putin rero yakiriwe na Donald Trump wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika ni hariya mu agace ka Alaska. Yakizwa akarasisi k'indege z'intambara zirimo B2 Spirit zirasa misile zicengera mu ntera ndende y'ubujyakuzimu. Iruhande hari izindi ndege z'intambara zihakikije. Hanyuma rero abakuru b'ibihugu byombi bagiranye ibiganiro by'amasaha hafi 3 byabereye mu muhezo. Nyuma bageza ubutumwa ku banyamakuru bari bateraniye muri Alaska bwari bukubiyemo incamake y'ibyo baganiriye. Hanyuma rero inyuma y'abakuru b'ibihugu hari handitse ubutumwa bugira buti gushaka amahoro, byumvikanisha ko intambara yo muri Ukraine yari kwisonga mu byaganiriweho cyangwa se mu byo bano bagabo babiri tutatinya kuvuga yuko ari bamwe bayoboye iyi si kugeza kuri ubu ngubu. Uruzinduko rero rwabereye hafi y'Uburusiya. Imbere y'abanyamakuru rero Perezida Putin yafashe ijambo nkuko nawe maze kubikubwira mu ncamake. Uruzinduko rero twinjiye mu ruzinduko rero rwabereye hafi y'Uburusiya. Rero imbere y'abanyamakuru Perezida Putin yafashe ijambo bwa mbere agaragaza ko yishimiye kuba Trump yamutumiye muri Amerika kandi ko guhurira muri Alaska ari ingingo ifite igisobanuro gikomeye bitewe nuko atari kure y'Uburusiya. Magambo ye yagize ati kuba twahuriye hano bifite igisobanuro kubera ko ibihugu byacu nubwo bitandukanyijwe n'inyanja ni abaturanyi
ba bugufi. Ubwo nasohokaga mu modoka navuze nti mwiriwe baturanyi bakundwa, rero nishimiye gusanga mumeze neza kandi muri bazima. Rero mu gushimangira ko abanyamerika n'abarusiya ari abaturanyi, Putin yasobanuye ko Uburusiya na Alaska bitandukanyijwe gusa n'ibirwa bibiri bya Diamond. Ati dutandukanyijwe n'ibirometero 4 gusa, turi abaturanyi kandi ni impamo. Ati rero hano hantu hari umurage ukomeye w'amateka y'abarusiya n'abanyamerika ashingiye ku muco. Urugero rero amazina y'insengero za Orthodox n'ay'ahantu harenga 700 akomoka hariya mu Burusiya. Hanyuma rero uwitwa kandi Perezida Donald Trump ndetse n'uwitwa Putin baganiye ku bwiyunge bwa Leta Zunze Ubumwe za Amerika ndetse n'Uburusiya. Putin rero yagaragaje ko nubwo abanyamerika n'abarusiya bahuje amateka arimo ashingiye ku muco no kwifatanya mu ntambara ya kabiri y'isi, umubano wabo wazambye mu myaka 4 ishize ubwo Joe Biden yayoboraga Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Yabigize ati, cyangwa se mu magambo ye yagize ati, birazwi ko nta nama yigeze ihuza Uburusiya na Amerika mu myaka 4 ishize, ni igihe kinini cyane. Rero ibi bihe byari bikomeye ku mubano wacu kandi tubaye abanyakuri byageze ku rwego rwo hasi cyane kuva mu gihe cy'intambara y'ubutita. Ntekereza ko rero ntacyo byunguye ibihugu byacu n'isi muri rusange. Hanyuma rero yavuze ko umubano wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika n'Uburusiya ukwiye gusubizwa mu buryo vuba, ibihugu byombi bikifatanya mu bikorwa bibiteza imbere. Agaragaza ko inama yagiranye na Trump muri Alaska yongereye icyizere cyo kugira ngo ibyo bigerweho. Mu magambo rero yagize ati, njyewe na Perezida Donald Trump twagiranye ibiganiro bitaziguye, twavuganye inshuro nyinshi, dusasira inzobe kuri telefone, kandi intumwa yihariye ya Perezida yangendereye inshuro nyinshi zitagira umubare. Hanyuma rero Putin yasobanuye ko abajyanama b'impande zombi ndetse n'abaminisitiri b'ububanyi n'amahanga baba Abarusiya cyangwa se Leta Zunze Ubumwe za Amerika bakomeje gukorana kugira ngo bagure uyu mubano. Hanyuma mu ijambo rya Putin n'ubundi yakomeje agira ati, Ukraine ni igihugu cy'abavandimwe rwose, ntabwo twakwiye kuba turwana. Perezida rero w'Uburusiya yagaragaje ko intambara yo muri Ukraine ari impamvu nyamukuru zatumye umubano w'igihugu cye na Amerika uzamba. Ashimangira ko kugira ngo izahagarare bizasaba gukemura impamvu muzi zayo. Mu magambo rero yagize ati, ikibazo cyo muri Ukraine gikomoka ku bibazo bibangamira umutekano wacu. Dusanzwe duha agaciro ibihugu nka Ukraine kandi nabivuze kenshi ko ari igihugu cy'abavandimwe. Rero muri ibi bihe byakumvikana nk'ibisanzwe ariko duhuje inkomoko kandi ibiri kuba byose ni ibyago, ni igisebe cy'umufunzo. Bityo rero igihugu cyacu gishaka guhagarika icyo kibazo. Hanyuma rero Perezida Zelensky wa Ukraine yagaragaje kenshi ko igihugu cye cyifuza ko hashyirwaho ingamba zatuma kizera umutekano mu buryo burambye. Ibyo Trump yabyibukije Putin mu kiganiro cyabereye hariya muri Alaska. Hanyuma rero Putin yabwiye abanyamakuru ko Uburusiya bwemera ko ari ngombwa ko hashyirwaho ingamba zatuma Ukraine yizera ko umutekano wayo utazahungabana, kandi ko ikiganiro yagiranye na Trump kigiye guharura inzira igana kuri iyo ntego. Hanyuma rero nkuko nakomeje mbibabwira n'ubundi ahangaha Putin yaje gutanga umuburo hariya ku bihugu by'Iburayi. Hanyuma kuva Trump yasubira ku butegetsi muri Mutarama 2025 yashyize imbaraga nyinshi mu biganiro bigamije guhagarika intambara yo muri Ukraine, agabanya ubufasha Amerika yahaga Ukraine kuko yavugaga ko ari bwo bukomeza kuyenyegeza. Hanyuma rero ibihugu by'Iburayi birimo Ubwongereza n'Ubufaransa byiyemeje gukomeza gufasha Ukraine hagamijwe kuziba icyuho cya Amerika. Gusa rero Uburusiya bwamaganye gahunda yabyo, bugaragaza ko izatuma intambara irushaho kuba yakaza umurego. Hanyuma muri Alaska Putin yavuze ko mu gihe Amerika n'Uburusiya biri mu nzira yo guhagarika iyi ntambara, Ukraine n'inshuti zayo z'Iburayi bidakwiye kwitambika, ahubwo ko bikwiye kumva ko iyo gahunda ari yo ikwiye. Yagize ati, twizeye ko Kiev n'ibihugu by'Iburayi bizakira imirimo iri gukorwa mu buryo bwubaka kandi bitazayidobya, bitazagerageza ibiganiro byo mu gikari bigamije gusubiza inyuma intambara yatewe.
hanyuma rero Putin yatangaje ko mbere yuko atangiza intambara muri Ukraine mu 2022 yabanje kuvugana n'ubutegetsi bwa Biden abusaba kudakora ikosa ryateza ibibazo bitazagira igaruriro ariko ko bwamwemye amatwi. Ubwo yasobanuraga uburyo ubutegetsi bwa Biden bwiyemeje gushyigikira Ukraine buyizeza ko ishobora gutsinda Uburusiya mu gihe bwayishozaho intambara aho kuyishishikariza kujya mu biganiro by'amahoro bigamije gukemura impamvu y'amakimbirane harimo n'impamvu zo gushaka kwinjira mu muryango wa NATO. Perezida rero Trump yavuze ko akenshi iyo aba ayobora Leta Zunze Ubumwe za Amerika intambara yo muri Ukraine itari kuba. Ibyo Putin rero yabishimangiye agaragaza ko Trump ari umuntu ushyira imbere ibiganiro by'ukuri n'ubufatanye. Hanyuma rero indi ngingo yavuzweho nuko Trump yemeje guhamagara Zelensky ndetse n'ababarizwa muri NATO. Trump rero yabwiye abanyamakuru ko we na Putin bumvikanye ku bintu byinshi kandi ko nyuma y'ibiganiro bagiranye ateganya guhamagara vuba abafatanyabikorwa bose barimo Zelensky wa Ukraine ndetse n'abo mu muryango wa NATO. Yagize ati ndahamagara NATO vuba mpamagare abantu batandukanye ntekereza ko bakwiye kandi birumvikana ndahamagara Perezida Zelensky babwire ibyerekeye inama y'uyu munsi rero irabareba rwose. Ngiye rero gutangira amamagara abantu babwire ibyabaye ariko twagize inama nziza kandi ingingo nyinshi twazumvikanyeho hasigaye ingingo nke zimwe ntizikomeye imwe yo ishobora kuba ikomeye ariko dufite amahirwe menshi ko kugera aho twifuza cyangwa se dufite amahirwe menshi yo kugera aho twifuza. Trump rero yavuze ko Putin uvugwa mu binyamakuru atandukanye n'uwo yiboneye n'amaso ye amwita umuntu w'ikirangirire bigaragara ko akomeye iyo ari kumwe n'abandi bantu. Hanyuma rero yasobanuye ko intambara yo muri Ukraine ipfiramo abantu bari hagati y'ibihumbi 5,000 7,000 buri cyumweru bityo ko we na Putin bagomba kuyihagarika. Ati kandi Putin ashaka kubibona nkuko nanjye mbishaka. Hanyuma rero biteganyijwe ko nyuma ya Alaska mu gihe kiri imbere Trump nawe azahurira na Putin mu murwa mukuru w'Uburusiya i Moscow bakomeze ibiganiro bigamije guhagarika intambara yo muri Ukraine ndetse n'ubufatanye bw'Uburusiya na Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Hanyuma rero ngira ngo zimwe mu ncamake z'aba bagabo n'ibyo baganiye ngira ngo mbashije kubanze kugejejeho mbashije kugenda nzivunagura kugira ngo ubashe nawe kumenya ngo mbese ese bano bagabo ko bahuye n'iki bagezeho. Gusa igihari ni kimwe nuko ari imyanzuro bafashe nta numwe wasinywe ahubwo ni imyanzuro y'amagambo. Politike rero ni turufu nini cyane, politike ni ibintu binini cyane. Reka turindire icyo ibiganiro byabo bizatanga mu minsi iri imbere. Twebwe cyo tukuzane ni update wakomeje kugenda wumva yuko abakuru b'ibihugu bibiri bikomeye ku isi bahuye ariko nta makuru wari ufite y'ibyo bavuze. Ngerageje kubiguciramo kugira ngo ubashe kumenya uko bimeze. Kora subscribe kugira tujye dukomeza tubane mu biganiro byacu umunsi ku munsi. Amahoro y'Imana bane nawe. Ciao ciao, peace and love.